Kani gade ke Patisi TV, bat fidang pek yaki kubor baman kasni. Jongkaranikor Assembly Constituency. Marsa Armanat Independent. Kasin ko bening kong pi ba pin job ha kadika election assembly ko ta dikay ko ba pi pidon manong ha kadika limat ko ta ngas ko ben kong es ko ki ba ki bala ay gani jing job ngile election kadika sin ka ba ar manta bat ngas ko ba kalong kadika jikber ko ba kraw ka mangi i ki ba ki ay gani jing job ngai ko play ro ki officers ki bala penyaj bahai gani election ki bala conduct election ka dur ka ba yaj bet ka ba yaj renti ak ba kam sudan ka no ki klumar ka jing je Ingin skuterap, I kembali barok kita bertarik lagi officers, kita berada bertarik penjajah kita election. Bating I kembali lut ya barok kini kita bela percaya ngiru para kandidat. Pada ngakuat menpai kita message, pada keling jonga mentah bagi pajak legit ngalong MLA jong barok pajak konstitusi, ngamdai show tang MLA jong kinong board jong kinong kersan jonga, ada ngalai MLA jong barok kinong kibom dei kinong kersan jonga ru. Dan makata ngakuat menpai kita message, bagi ngakuat menong bagi pajak bakin sengujan. Kin sengajan bania wan bania kenduk bania syam yang aku menunggu ikmat jong kemakurat konstitusi. Paling aku belajar ya barok ki nongkersan ki balai trei rabak nang takar election ki balai duk tiak dudam sungu aduk kata-kata ya ki nongkersan ki balai trei ban poi yang aku tahu nang takar election. Ki babon ki jing temui ki bangi lathok ha ka apil ingin persang ban budin kerkum ya ki bangi angnot baru rak ka roi kepar sulunsa ingin persang ho ki ban kong bangan pej ya ki ban penbiang ya kijing dunai ke bakum ka distrik ke distrik bangidon ke distrik ke barang tamai ke bangirang hab ban penbiang ke babon kijing duna tingin persang ban budin ya kijing duna ban bangin pendap ya kita kijing duna bat ka baide berkelitik sedikit ngisu kia do kata ka bangi i berkelitik sedikit kelas neulut te kata ka kijing ka bangi don kata concern banyu i ba ngidor kam ban bahai ki surok kelas neu habaro ko konstitusi hi berkene kalong kijing kia sisa yang i bat ngidon kam ban yo ka sarkar ka baklan ka badon ka platangka ka babiang bangila pen baha ban repair ki surok ki baladon pa rengkar ru ban perkhat de ki connectivity ki batmai ki caka ke bam padon surok ka dum ta hapo ka konstitusi bat hoj kelam dak ke tourism ke dewe ni ki agenda ke bangi skokia bang kwa ban kelai ka makrot ka tourism ka tourist destination ingin persang ka bala bani buden na ka taw tikyo ya ka tourism hakane ka konstitusi jungi barokoy